سرخط خبرهای مهم. بازداشت یک پیرمرد برای آزار نابیراهایش. آغاز پروازها از دوشنبه به مشهد و در تاشکند نمایندگی یورونیوس افتتاح شد. روزتون بخیر باشد بیننده های عزیز. به برنامه نویدی بامدادی خوش آمدید. امروز پنجشنبه 3 ایول. در نظر است از فردا 4 ایول پروازها در خط سیر دوشنبه مشهد از سر گرفته شوند. در این باره از شرکت هواپیمایی ایرانی و ریش ایرلاین خبر دادند. از این شرکت گفتند در حال حاضر پرواز تنها به شهر مشهد بوده، هنوز معلوم نیست که پروازها به سمت تهران کی برقرار می شوند. قرار است پروازها به مشهد هفته 2 مرتبه روزهای سه‌شنبه و جمعه انجام داده شوند. در پی درگیری‌ها بین اسرائیل و ایران پرواز هواپیماها در فضای ایران قطع شده بود. به شهروندان ایران که در تاجیکستان قرار داشتند پیشنهاد شده بود که با دریافت روابط ترکمنستان توسط راه زمینی این کشور وارد ایران شوند. شهروندان تاجیکستان هم توسط راه زمینی از طریق اشخاباد و باکو به تاجیکستان برگشتند. رئیست کار داخلی در شهر دوشنبه از بازداشت یک راننده خبر داد که ماشین را به طرف کارمندان میلیسا رانده از زورآوری به مقابل نماینده حاکمیت استفاده برده است. در خبرنامه این نهاد آمده است که اهل‌الدین اودینایف در بازار کاروان دوشنبه منتظم قاعده‌های حرکت را ویران نموده دستور کارمندان حفظ حقوق را نادیده می‌گرفته است. به اطلاع منبع کارمندان پلیس ناحیه فردوسی پس از تفتیش او را بازداشت کردند. عین حال او در حبس پیشکی است و پلیس علیه او پرونده جنایتی آغاز کرده تحقیق دوام دارد. نظر خود راننده و نزدیکانش به این قضیه معلوم نیست. در گذشته هم در دوشنبه و منطقه‌های دیگر کشور موردهایی به طرف کارمندان میلیسا راندن ماشین از سوی رانندگان رخ داده بود. رویس لامبرت یک دادرسی ناحیوی در آمریکا روز 2 ایول با آژانس بین‌المللی رسانه‌های آمریکا USAGM دستور داد که بودجه ماه ایون رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی را فوراً در اختیار این رسانه گذارد. در حکم خود دادرس آژانسی را موظف کرد تا مبلغ‌هایی که از جانب کنگره به این رسانه جدا شدند برای ماه ایون را پرداخت کنند. این دادرس گفته است USAGM تصمیم مذاکره با رادیو آزادی را ندارد و هیچگاه مبلغ‌های کنگره را بدون دخالت دادگاه پرداخت نمی‌کند. این تصمیم در حالی گرفته شد که رادیو آزادی روز 4 ایول 75مین سالگرد نخستین پخش آزمایشی خود را برای تماشابینان چخسلواکیه جشن می‌گیرد. روز 14 مارس USAGM حدود 75 میلیون دلار بودجه رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی را برای ماه‌های مارس سپتامبر سال 2025 بازداشت. این کار پس از یک دستور پرزیدنت دونالد ترامپ انجام شد که فرمان داده بود خارجی کاری 7 اداره از جمله USAGM موافق قانون‌ها کوهی ساده شود. رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی این کار را غیر قانونی خواند و علیه USAGM اقدام قانونی کرد. در تاجیکستان رخصتی مزناک یا دکرت برای مردان در دوره تولد فرزند بیکار شد. پیشتر با ماده 224 عمل کننده کودکس مهنتی تاجیکستان در صورت کار نکردن مادر برای نگاهبین کودک به پدر کمک پولی داده میشد. از این به بعد برای پدران تنها حقوقی به رخصتی بیمزد برآمدن برای نگاهبین و تربیت طفل باقی مانده است. همکاران ما از ساکنان پایتخت پرسیدند که درباره کمک پولی و یا رخصتی مزناک برای مردان خبر داشتند. معلوم بود نداره مقصد که همون رو دکرت نو بگیره زایمان بعد 3 فرزند نمیگیره نگرفتگی اویلم گرفتگی خودم گرفتگی نیست همه 13 سال فعالیت کاری دارم. ما در لازم نیست مادر کودک خشتار نگاه میکنه کودک. معلومات نداریم درباره اینکه من در دیگه شوروی تولد شدم یاد ندارم. دانش ممکن نیست هیچ وقت که اتپسکی خیلی دولتی باشه ممکن اتپسکی خیلی برای زنانه وری نی اوخه که اما برای چی میشه اوخه بیچاره مردکو چی کار میکنه بیچاره مردکو چه زنکو یک هشت مرد یک زودی دارن خلاص چی دارن دیگه مردکو هم نوچور برای همین اگر نوچور باشه گیرد باید حتما پلشتیان اوخه نباشد و چیزی زندگی میکنه. زنکو بگیرم بس نه نمیدونست. دولت تون یاردم کرد نه که دولت با سوماکش گیرده مقصد من خیلی فکر عقیده دارم. برای چی دکوره دیکرت نه؟ خیلی مرد کار میکنه سرانو و کودکش نگاه کردن نمیتونه. مثلا آگاه نبودم. دویمش نباشد. ضرور باشه چی بانه؟ همه در کار چیز. odpust kamaş da odpust kar. چی فرق داره؟ فرزند دارم یکم برنا گرفتم. نمیدونید یا کی خودتون؟ نه
نمیدونستم راستی او چین. بعد فهمیدم. Ребенок это очень сложно. нигоҳубини кӯдак масъулияти бештарро талаб мекунад ва барои он будани падару модар зарур аст. Агар падар ҳамеша дар кор ва модар танҳо нигоҳубин кунад, албатта душвор аст. То это сложно. Ширпилиш мешид, мисол ҳамон модару падарда ёрдам мешид. як марди 51 соларо барои озор ва муносибати бераҳмона нисбат ба ду набераш дастгир карданд. Полисияи вилояти Суғд аз ин мард Ҳомид Мадаминов сокини шаҳри Исфара ном бурда гуфтааст ки ӯ рӯзи 16 июни соли 2025 дар хонаи истиқоматиаш набирагони хурдсолашро ки 5 ва 7 соланд бо қубури резинии бераҳмона латокуб кардааст. ба гуфтаи манбаъ хурдсолон фарзандони духтари гумонбар буда ӯ онҳоро ба тарбияи волидайнаш гузоштааст. ҳомид Мадаминов дар барномае ки мақомот таҳия карданд иқрор шудааст ки дар ҳолати мастӣ қарор дошта дар он вақт намедонист чӣ кор мекунад. маълум нест ки ин навор дар чӣ шароит сабт шудааст. нисбат ба Мадаминов ҳомид барои азобу уқубат парванда оғоз шуда ӯ дар ҳабси пешакӣ қарор дорад. бунгоҳи хабарию телевизионии Евроньюз дафтари намояндагии худро дар шаҳри Тошканд ифтитоҳ кард. дар ин бора рӯзи 1 июл дафтари матбуоти Вазорати корҳои хориҷии Ӯзбекистон дар саҳифаи телеграмаш хабар додааст. дар изҳороти расмӣ инчунин аксҳое аз маросими ифтитоҳи дафтари намояндагии ин расона нашр шудааст. ба иттилои дарёфтӣ Евроньюз дар Тошканд як намояндагии Осиёи марказии ин телевизион мешавад ва бештар дар мавзӯъҳои фарҳангу туризм барномаҳо таҳия хоҳад кард. ҷузъиёти дигар феълан маълум нест, аз ҷумла ин ки оё дар Тоҷикистон ҳам дафтари намояндагӣ боз мекунанд ё на. Евроньюз як шабакаи бисёрзабонаи телевизионии Аврупо буда қароргоҳаш дар шаҳри Лиони Фаронса ҷойгир аст. барномаҳои онро ки дар бораи ҳаводиси ҷаҳон ва кишварҳои ҷудогуна аз ҷумла Русия ва Украина ҳам мавод таҳия мекунад, тавассути маҳвора ва ҳам шабакаи YouTube дар интернет дидан мумкин аст. бахши як рӯзи таърих аз муҳимтарин таҳаввулоти таърихӣ барои имрӯз 3 июл хабар медиҳад. аз 3 июли соли 2012 бо як тасмими шаҳрдории Душанбе пахши садои баланд бо баландгӯякҳои барқӣ дар масҷидҳои пойтахт мамнӯъ эълон шуд. бар асоси ин тасмим садои азон набояд аз доираи масҷид ба берун барояд. инчунин шаҳрдор ба мақомоти интизомӣ дастур дод дар ҳамаи масҷидҳои Душанбе камераҳои назоратӣ насб кунанд. мунаққидон ин тасмимро чун қадами дигари мақомоти тоҷик ба маҳдуд кардани озодиҳои динӣ танқид карданд. 3 июли соли 2022 баъди саркуби хушунатбори эътирозҳои сокинони Қароқалпоқистон аз бардошта шудани мақоми мухтори ин ҷумҳурӣ аз тарҳи таҳриршудаи Конститутсияи Ӯзбекистон, Тошканд вазъи фавқулода ҷорӣ кард. дар ин саркубҳо 21 кас кушта, 243 нафари дигар маҷрӯҳ шуданд. мурофиаи додгоҳӣ накамтар аз 20 нафарро бо иттиҳоми талоши барҳам задани сохти конститутсионӣ ба ҳукмҳои тӯлонии зиндон маҳкум кард. маҳкум шуда ӯ гуфтанд баръакс ба ҳимояи ҳуқуқи қонунии худ баланд шуданд. 3 июли соли 1941 зодрӯзи ҳунарманди маъруфи балети тоҷик Музаффар Бурҳонов аст. Бурҳонов ҳамроҳ бо ҳамсар ва шарики рақсияш Малика Собир ва балети Тоҷикистонро дар ҳудуди Иттиҳоди Шӯравӣ ва ҷаҳон шӯҳратёр кардааст. писари ҳунарпешаи маъруфи театру синамои тоҷик Аслиддин Бурҳонов яке аз маъруфтарин мардони раққоси балети тоҷик ба шумор мерафт. баъди тарки кор дар театри операву балети Тоҷикистон дар солҳои 1990 нахуст дар Полша ва баъд дар Олмон ба зиндагиву кор идома дод. субҳи имрӯз қурби рубли русӣ каме поин рафта 1000 рубли русӣ баробар аст ба 124 сомонӣ, 100 евро ба 1157 сомонӣ ва 100 доллар бошад 984 сомонӣ муқаррар шудааст. бинандагони азиз, сипос ки то ин лаҳза моро ҳамроҳӣ кардед. то фардо дар ҳамин вақту соат худо нигаҳдор.